Ovih dana komunalna inspekcija općinske uprave Tutin, pored svih ostalih redovnih aktivnosti, sprovodi i mere uklanjanja prepreka bilo koje vrste sa javnih površina, odnosno trotoara. Već duži niz godina, zbog nesavjesnog odnosa pojedinih pravnih lica i preduzetnika koji posjeduju prodavnice i koji svoju trgovačku robu smeštaju na javnim površinama, trotoarima, pješaci su prinuđeni da za hodanje koriste kolovoznu traku i na taj način dovode svoju ličnu, odnosno sigurnost u pitanju. Pored toga, prehrambena roba koju vlasnici trgovačkih radnji drže van prodajnog objekta duže vreme se izlaže suncu i na taj način dolazi do hemijskih reakcija, tako da ona uglavnom postaje otrov, brzo se kvari i kao takva postaje nepodesna za ljudsku ishranu. Po novoj skupštinskoj odluci o komunalnom redu po članu 57 zabranjeno je na ulici, trgu, trotoaru i drugoj površini javne namene i na površini u javnom korišćenju prodavati i izlagati robu van prodajnog prostora. S tim u vezi pozivamo još jednom sve vlasnike trgovačkih radnji da svoju robu drže unutar svojih prodajnih objekata i na taj način direktno obezbede sigurnost pešaka, a istovremeno izbjegnu kažnjavanje od strane nadležne inspekcije. Također pozivamo i sve građane da ne kupuju robu kod ovih trgovačkih radnji gdje se trgovačka roba drži van prodajnog prostora jer će na taj način izbjeći moguća trovanja hranom. Kaznene odredbe za iznošenje robe van prodajnog objekta na javnim površinama, odnosno trotoaru, su sljedeće. Za pravna lica su do 1.000.000 dinara, za preduzetnike jeste do 250.000, za odgovorna lica u pravnom licu novčanu kaznu iznosi od 5.000 do 75.000 dinara i za fizičko lice novčana kazna u iznosu je od 5.000 do 75.000 dinara. Na kraju nadam se da će vlasnici svih trgovačkih objekata, marketa, samostalni trgovačkih radnji, piljara i drugo shvatiti ovo upozorenje vrlo ozbiljno i da u buduće neće svoju trgovačku robu držati van svog prodajnog objekta.